Ka Binther Secondary School ka badan hakasnong Binther Eastern West Khas Hills District hakas poteri Risau Araja Arpusan kalayo ban play perdano ya ka jingrakhi dap san post nam lani ka Golden Jubilee kata na do bala sang ya ka house nam khat khandai spa anyo pon rio bat pen kot pat ya ka ni ka jingrakhi house nam Araja Arpun rio ban pen sa jingkan mau ya ka jing shakri jong ka school hakaba ka ni ka jingrakhi kindan ru ki program na ka banta ki khana school ki kmi ki kpa ki du khot jong ka snong ki balong ki sponsoring body jong ka school Yakani gajing halang jong gajing play perda lepen long hapo ka pelau jong gani school hakaba menteri break mi ya katanat CNRD uba Sosthenes Soton ulalong kumukong san ban penher ya ka lama jong ka school ka balong kum ka dak jong gajing sedang ya kani gajing rakhe bat haka jo ka por ulayo ru ban play yo mod dor sa kan mau jo nong seng jong ka school kata ulet Atiar sings im ubadan hakate ka pelau school Hakane gasgi na lor menteri lai don lang ru do MLA kamau that Raishan constituency uba Shakler Warjri nang ta UMDC kamai rang constituency uba Equator Nongrang UMDC kamau that Raishan uba Powell Soklat ka deputy commissioner jong Eastern West Khas Hills district ka kong Anita Kharpor USP uba D Khlem ki officer sarkar na kitana trekam baper jong ka district ki nohikai bat ki khana school Habakran kumukong san uba Sosthenes Soton ula kentu ya ki khana school bakani kasgi kadai ka jing sedang ya ki jing rakhi san post nam bat kadai ru banlong ka jing rakhi baki khana school khamtam ki class 10 bahagani ka jubilee kan don ru kata ka Thong baki khana shinrang bat kan thai ki basong ha ka class 10 Jingtreishitom ban poisa ki kerdan basha jrong bat ban yo ru ya ka percentage ka bahatam dan Chief Secretary ada kedua Honorable Chief Minister dan kita tiba bagi hadir security program dia pada dalam buat lapaknya bantuan hadir di sini dia ada penting di sini dia buat play mau saja mau nak bentang kemudian dia beri sekolah dan dinikahi dan tetap ikut sama di napi di bawah hadir sekolah Memorandum to Bapati Pilahan yang school Chai Honorable Chief Minister Nakalen Jonga Kumuchikas Sakini Kapur Bangrepesan Bangman Mikmat Ya Honorable Chief Minister Kaneka Memorandum Ringkat bagi local MLA Jopi Insekitu Honorable Chief Minister Bangla Ekaneka Memorandum Nakabensa Bangkerpat Honorable Chief Minister Banyarap Nakamenta Kedeka Sekulu Kejumpi Ti Nagadian Jonga Kumuchiga Sakini Kapur Kei Kamangkwa Kintu Ipi Kinasul Baro Kedeka Kesmi Jaga Jingsang Jaga Jingrakhi Kejumi Jaga Jubilee Kabasampo Golden Jubilee Yang mauja ubang yang kinjo ubang yo manaki usang lalu berkasi yang mauja membesan pun snem iknasul baro nalu keji halu klasen hamtam iknasul dibesong ke klasen Ay pagkakit Jubilee, kapang iraki, bansang nanta kasli, kandang do kadaka target point. Kani kandang ka target point, api baro iway, ikanas ko gintay baksyan lang. Kamtang, yagi kinaklasin, baka target point kajumpi, Bapin penkemen ke Jubilee ke jumpi ke bapin dap sampul senang dan apa kini ke school ke jumpi lasin senang ke Binther Secondary School lingba ke Jingtreishitom ke jumpi lingba ke Jingminot ke jumpi nikwa ani bapin ke school kena school ke shoma ke class 10 kinwan happy top rank lani video yada percentage Kababhakam
lima ka Jingtreishitom ka jumpi. Nothing is impossible mo tin. Kamdon ka bama panlong. Watong ba nidai siya nong pindong. Lagi don hakanong ka school. Whatever best school you are. Lala Jingtreishitom Jingminot. Himma wani on take you so opa. Pilai haka school lalo the lowest ranked school. Tangba lala Jingtreishitom Jingminot. Iko museng ikmiri pa ikngabai kijingai noikai iko museng ikinoikai ka Thong ka jumpi kan koi bapyo kan take you so opatian banyo kan penkumen ya ki noikai banyo kan penkumen ya ikmiri pa jumpi kajinang kajingsa kijingpuli kadai kepala dan sandur ladai dan pentela dia terlawe jauh dari ketong depan. Karena dan pentela ikan lawe jauh keri kejauh. Dari lengwa jumpi ikhna surbau lengwa Jingtreishitom Jingtreishitom jumpi. Nikirkan skam manusianya skam. Balingwa ijikai jauh pipiyo nagari school. Lapin salah ban warna yang nama di kepulung nak berita yalade bat tunjuk nak berita ke school kejuti pada kejian dan kejuti. Blame keku ya baru kini don mencang hakaban pentiu lalu berkentiu ya ke Bentel Secondary School. Blame keku ya headmistress ikinoi kai baru ya di family jong i late Sri Sri R. Bhatia Singh Sim Yaki Khod Kiksi Biduri Bao Unai Kichingapu Badanangai Nusi Shushu Nagabanta Ban Kintiu Hakibile Kakapuli Kumti Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.